voin hi April ni som paruk sam ni som ni paruk ni ngani ania tuna hian Bethlehem veng thanga kanom mek ani helai hian SASCInsum manga hol sak bultan mek auma hei hi chengloi zakua som nga manga sak tura ro man ania chuti nek lain he hol sakna tur sum ro man atangin chengloi zathum som ni pathum aleps ti riat ania hetiang lo ni ta ka chuan roman angin hall hi ani tur ang ani theidon taloti na ni chu veng ni pite kan ui pui tak zeta engtia ma han lak tur nge ti ngai toin akong abo ma pri mai state sumbo matang to kha tur ni ta se development dangin atur le zel don sia he thil hi kan sarkar hian finance lama mi thiam an mo zia tilang tu ni in tundin huna finance management lama chuan kan sarkar hi a fail tila kan soi sual lawang emponi se voina hian MNF publicity board bultumin saski manga siam hall mun tiami an tloa an thule hla hi ngai thain in lo clear ho lok telu hei tukin jing hianin MNF party ten Mizoram sarkar noya mason na sang om tura kan ngai om mek te po anianga sasi noya sasi sang hi som ni panga to som ni paruk pat uan noya hianin mason na chi sang ruam han sa mun som li pakhat ami chu avain central sarkar atanga first installment andon to 66% andon to ahi tuna hianin a second installment to 34% hi alepsa hemi sasi 25 to 26 part 1 noya project local na local ahi vaibel se sangkhat za somnga pani lai ania chu aleps zata ani apumpuya chon vaibel che zatum somni pariat na tho turanya chuta 66% chu first installment ni in sangson don to ania chutiang mang chuan na tho ni in na somli le pakhat tho tura ro man ani chung zinga chuanin AIZAWL municipal area hianin mun som pathum a oma chung mun som pathum zinga mun khat hetilaya Bethlehem veng thang hall sakna tur community cultural center ti ania hei noi zakua somnga ani asakna tur chu tiang chuan an hall nei to sa te thia tin ti hian abante an han laya chuta noi zakua somnga chuan second installment local tour lapse hi noi zatum som ni pathum ni in first installment local akha noi zaruk som ni le pasari ania hela hianin engatinge in en khup le hetiang thil alep sungchanga hian hantia zona te hi om theya hi veng chungin le AIZAWL ko chunga masona tur tam takruwa man na lo om le tho chhomek te po ania chung chu ani turang ani zodon talawa hi apoi kan ti maya hei hi engwangin nge kan ti chuan kan sarkar sum en kol thiam in ti thin te hian anti turang anti tok lovin Sian in soi thina kha an lo hretok lo ani ti hi alang chiang viu maya hela hian a en kol tu te a thok tu kan sarkar te in thada awanga hetianga nga veng tam takinan ro hlu nei turang an nei thei don talawa hi apoi kan tia chuwang chuan thei phei chu ni se heng alaps to sa hi ti laps lo le dan te malak pui hial po kanin huamani chutiang tur chuan ti ve theite a party anga ti ve theite kan nei ani ngai phei chuan kanin huam ani mason na hi mitin ta tur ania party bill ta tur po ani lawa tu tan po mal somna ni thin awangin amaro chu first installment utilization certificate hi kan state sarkarin ani tur anga anla peklet leithei lo wang ni berina langa hetlaya second installment turun lepsta hi mualliam ta hi apoi kan ti ema abik takin hetilai chungchang helai community hall saktura weng chung ro lu tak turan nei sa lai an man ring lai ti mayang arop to wanga sak that ngai ma se thia ni lak lo to boxi an han sachun zomanga noi zakua somnga saktura hisab sia hi aman turom chuna chu noi zaruk som hi pasari chu ni ta la ya hi apoi maya ani turang ani
phazau don talo ta hi apoi kan te veng chung mi pui te po kan tor pui ani chu wang chuan hei hi amuna han fana han tlo vela kha atulin kan ria veng mi pui te hianin kan ro hlu kan nei turang kan nei phatalawa hi achin chang ani na anga kan hriat te po a thain kan hria chu wang chuan amuna hetiang hian kan han tlo ta ani tia kha kan ta lang dua ti chuan helai chau lo mun dangami te po hi a thei te po kan la tlo chhun zom zel tur anga ila helaya poi em achu hemi sasi 2025 to 26 hemi lep savanga asum kan lo 34% hi chu aui om po lo ti ta ila aui om em rualin chu ta changa kan sum hu tur kan la lo bel le cha kha ala om ta ui om dewa chu GST heng na atanga GST kal tur second installment atanga GST kal tur 18% a hi kan la loss le zelani kan ram hianin chulai achu thil ui om deuh mai ani kan tana ro hlu ron om chho zel tur kan state tana ro hlu om zel tur thu nei tu te kan sarkar sumen kol thiam in ti ten an en kol thiam lo ra hi tuna hian kan tel chho mek zel ania tuna hian sa si 25 to 26 part 1 so hi kan han soya adang hun masalama po alaps kan sarkar hian sumpu athiama ati leps po athiama tin veng mi zong zong te helai chhor tong kai tu tur te hi kan tor pui tak zet ani tia kha kan soi du ani ti chuanin reng chung lampang kan soi tu te helai din huna ta ka lo mu tu te le soi du nei an omin kan ring an ni te hian in han soi chun zong sela atang le hi voin ni ya kan MRF general headquarters la kan soi tu te helaya kan veng chung mason na kan lai mek te minon en pui kan lom le maya ei kan muang hian helaya hianin kan vengina kan lo ha fak lum te thira kan lo thir tun ma tang pu kan lo be se em venian na hatanan hannia amaro chu kan ngai thak to ang khanin hetia poisa lo kal le tu second installment an han lapse ta mai hi venia hian poi kan ti khop maya tin malak na po hi hei tun china hi chuna kal thavia win kan hriat laia etiang anga apui ting thelo tur anga ngai ruat theia thilan omta hi kan ui khop mai kan veng chung phei chuanin apui ting lawang ti kan hlau ngoi oya chumi hria helaya kan headquarters throi tu te enon kal hi alo mom kan ti khop maya ti chuan ei kan hria dangin kong lai emo pavement amo khati anga thilkal ani lova building bi ka hi chu sumlep sia poem em na chu ani tur anga puitling thelo tur ang ani tlata wang hianin chu wang chu hei kong te chu sum han leps po ni sela han kai toy mai theite ni ya amara chu building bi ke chu ani tur ang taka design khap to a foundation na tanga thilin tan chho vek ani wang hianin a leps khachuanin a boi zo vek don maya chu wang chon venia hian keini helaya veng chung lama khotlang nu le pa te thalai te pe hi chuanin kan du dana pe hi chuanin tu na poisa lapse hi kan sarkar chak tak hianin kong min dap sakse kan du khop maya apuitin ngei theina tur hian chuwang chuan hei kan lo hriat dan hi adikem chu a hachia lova MC in thandona wanga ma han lavut vut te kha an ni devin kan hria chuwang chuanin anin tiamang nge hianin ani ta turang tak hian min chua sakse ti hi kan du khop ani tia kha kan han soi ve du ti chuan tun china hian hei kan muang hianin kan hriat dana pe hi chuanin estimate hi chu engkim fel ma sela design structure design po hi chop te hian tian an buat sai chonin kan hria complete structure design hi kan la dong lo deuh nin kan hria heng te po hi thei anga ma chak takamin lak pui hi kan du khop maya tia kha venia hian kan han soi dueng po ni sela hei kan social media lama kan YouTuber te tin chanchin thar lama kan news reporter te venia helaya min don troi om hi kan lom tak zet ani tia kha kan han soi ve lok du ani hlotin ngei theina turin thei top kan sarkar hian min chu apui sela ni turang taka chuang ngei theina tur hian in venia hian thei top min chu apui se kan be sei ani tia kha
lai tanga kan han soi ve du chu ni e veng chung mi ni na angin zona han Oh. bel zok du kan ni che hemi na hi tunge contractor hi in sia em ti le helai ve le na melin hu em ti le tu tenge thok tu tak hi le ti lai hi aveng chung mi pui te hian siat na in nei em le ti te kha kan zo bel e lampang hi kan lo ngai sak lu tu vak lova a contractor hi tin entrance company entrance farm angani chu construction farm mo chu lai chu ni amaro chu tu ber hi an nge thok ti taka hi chu kan chiang chi alova a contractor taka hi chu tu ge ti hi kan chiang lu tu vak lova ni lang tlang taka na thoa kalpui ani tura kan han nga ya utang soi tu te le party soi tu te sia ta po khala he na hi tho ani te po kan han be se ya amaro chungya thil zong zong hi riat vek theilo chin te po om thowa eng po ni sei so yang deuh khanin veng chung ina e tiang ro lu kan nei turang kan han nei phadon talowa hi a ui om em maya hei chawani lawa kan soi tongin ni china khan aizawl mizoram puma sasi sang ni som ni panga tanga ni roka bi ka hian na som li pakhat lai a oma chumi ba ka chuanin ka hriat sual lo chuan hemi part 1 hemi first installment 66% local hi UC pese UC pe felvek thei se second installment local le turani ta chumi second installment an tho na UC to fel fai taka an pek thei le chuan noi sing thum sang ni zariat local hi hemi za che hi part 1 noi hian mule turan nia chung zong zong chu tuna first installment UC an nei thei lo wanga second installment loss bok khang khang zong zong ka kan lo le zel ni in kan sia kan ram tan ma son na tam tak kan chan ani ti lai te kha kan soi te le do ni nia halo mom kho mai thil pakhat chau kan sei du chei a contractor chung cha ngai chon eng ma boina kan nei lova tin na po hi a thok thatu ra po kan be se kan lom khop mai khotlang po tin hei a material han man po hi han en ula rot chung cha nga po hian hei hi PWD na specification an pek ang thapin arot quality apo hi a thain kan ria hetiang ang ro ting contractor ina helaya min han chop saka hi kan lom he ani a party ang zongin ka soilova a khotlang ang zongin kan lom tak zeta tia kha kan han bel le zok mi sela tun china hi choreng ma veng chunga tang po yan soi sel na emo tlema mit han tlung lo na lai po hi omin kan shelo bani tia kha kan han bel vele sim sim ani kan lo me hei tuna hianin sasi mangan na tho tur a then chu na tho to kalmek te amaro chu kan state sarkar a en kol tu te in thada awanga sumlaps ni mek te hi mun sang sang mi te kan han to kwala nia tun tu mai hianin hei ramthar venga multipurpose community center noi zali som ni pathum manga sakmek te kan ena chuta chuan 34% second installment local le tura hi first installment utilization certificate thelu fellow awangin an lapsta ania noi za somli le pali lo lakal le tura hi tuna hian mu lovin an omdon ta heti hian an sathaviu nin kan ria heti la thleng china hi chuan amaro chu ani turang ani theidon talo lai ta hi apoi kan tia ramthar veng ni puite chhor tangkai tu turte kan tor pui in hetiang anga kan ho tu te kan sarkar thada wanga ani turang ni don talo lai hi apoi kan ti tak zeta hun local le zel tura project dang le enge mothil lo om turang achi apo film khur takin kan ho tu angai na hria in ti sarkar mek te hianin ngai tu na sengin atak takin na thok sela athain kan ria hemi ramthar veng multipurpose community center ani turang apui tling theidon talo lai hi apui kan ti in kan party MNF te chuanin amhuna hetiang hian kan han tlo ania
in aveng chung lampanga kan party shoi tu te le hetlai mun ma engkim lo chiang tu te po hian han soi ve du an nein kan ring an nen han soi chun zom sela atha in kan ria ani ei nya ram tar ven hemi community hall hi aro pui kan te kan lom te lul nen hemi saski an second phase nuai zale somli pali ngot mayan lapse tamai hi apoi kan ti ema thi la hi ti thei dan kong om to lo nge ni chu kan selawa oi takani ram thar veng chung te hian mi pui te hian kan lo chuan te lul nen hemi hol kan han nei tu te hi kan hi ma kan lom te lul nen an lep sa hi veng chung tan hian alung chiat thak kan ti a chu ani de umaye hei soka masain ram thar veng mangai takin ngai to in multi purpose community hall sakna tu cheng tam tak min phe a chumi mang chuan sakania hei an hnuai lama te po parking thatak mai oma achunga hall te a om chowa chuan a main tak tak tur hi amasa estimate 10 ala thleng phalowa ti chuan SASCINsum second phase alo kala chuta chuan maniloka Home Minister, UDNPA Minister ni bok usap danga lokala heta waime in ko khomin second phase nuai zali le ti lai mai a local dur thu te soin ram thar veng an mangai thu le an thai pato ban chua tur thu te soin kut kan ben han lua zo chawani chuti lai chuan finance minister te finance lam en kol tu in tha da wangin Vaibel sakhat le point li nuai zali le somli nuai zale somli pali lai mai an lapse tamaya kan uin hetiang in tha da wanga sum po chua central atanga po chu har satak cheng tam tak mai an lapse ringot hi ram thar veng mi puite helai uat mi puite pon alung chiat thak kan ti a she om kan ti tak zat ani